Good afternoon, students. Today we shall go on our yesterday's text London and other exercises. Урок по английскому языку. Learn more about London. Станционный урок, как вы знаете. Цель урока – развитие коммуникативной информационной компетенции студентов, активизация лексического материала по теме, совершенствование навыков диалогической и монологической речи. Задачи урока – образовательные, развивающие, воспитательные. Подробности можете прочитать сами. Оборудование, как вы видите, организационный момент. Наш диалог. Our dialect. Good morning, boys and girls. Вы должны отвечать. Good morning, teacher. Дальше вопросы преподавателя. А вы свои ответы видите. Так что дома должны отработать и по аудиозвонку через WhatsApp передаете. Итак, диалог мы повторяем. Good morning, boys and girls. Good morning, teacher. I am very glad to work with you. We are glad to learn English too. How are you? Fine, thanks. And you? Thank you. Listen to me, please. Today we are going to continue our work on the Great Britain's capital, London. Yesterday, you were given some homework. The first homework was to work on the vocabulary. Did you know? If you had written and translated the vocabulary, you will show your tasks through your WhatsApps. Now listen to next phonetic drill. Please look at the screen, read and learn a rhyme. Letter E and the letter combinations A, I, we read A. We read in the words A. Sir Benjamin Franklin said, 10 men sent a letter. The letter has the text, 10 men are on bed. Once more, Sir Benjamin Franklin said, 10 men sent a letter. The letter has the text, 10 men are on bed. You must learn, retell, and translate. Here is the competition. Some words from the text London. Students, please unscramble the words. Every point is 1 mark for you. Каждый правильный ответ 1 балл. Каждое слово вы должны правильно писать. То есть ищите по тексту, по словарям и правильные слова пишите. И отправляйте через WhatsApp. Now let's check up your homework. You have prepared the vocabulary about London. Who is ready to start? Кто начнет? Конечно, ответы передадим через WhatsApp. So, listen to my questions and answer them. My questions are connected with the text London 2. Hello, I'm glad to see you. Hello, I'm glad to see you too. Would you like to visit London? Yes, I would. It's one of the most famous and interesting cities in the world. What places would you like to see there? I would like to visit the main squares, art galleries and museums.
I wish you success. Goodbye, goodbye. Such dialect. You must work at home. The first words are teachers and the second ones are the students. You must read correctly with good pronunciations. Understand. For understanding, you must translate. Then check up yourselves. Then you can send to me. Now let's work with our text London. At first, read the vocabulary. I am repeating my task. Find the degrees of comparison of adjectives and adverbs in the text. You can find this grammar theme in the book by Rogova and Roshkova. The third task, translate the text into the native language. And look for useful information in websites. Are you listening to me, students? Is everything clear? Если непонятны вопросы, пожалуйста, задавайте по WhatsApp. Now, a small exercise for you on the grammar material present indefinite and present continuous tenses. This exercise consists of only 5 sentences. You must open the brackets. For example, the first sentence, the girl in the brackets to play, then the piano. По грамматике вы должны ставить правильные формы глаголов. Вы должны раскрыть скобки. Check up your work. То есть, когда выполняете домашнее задание, сначала должны проверить свои работы, потом отправить. Let's go on our competition. Следующее соревнование. Опять каждый правильный ответ по 1 балл. Match the parts. According to our text London, you know some sights of London. Sights of London – достопримечательности Лондона. Их очень много, они имеют разные названия. Тут сложные названия разделяются и даются в 2 столбиках. Должны их сочетать и найти правильные ответы, потом отправить по телефону ко мне. Look at the map of London. Now name the sights of London. Describe any places you like. Это последнее задание. Я вам покажу сейчас картинки достопримечательности Лондона. Один из картинок вы должны выбрать, потом описать на английском языке. Сначала картинку выделите, фотографируйте, потом внизу, как вы видите, так и опишите. Повторяем на английском языке. Trafalgar Square, Houses of Parliament, Big Ben, Tower, Tower Bridge, Buckingham Palace, Westminster Abbey. That's all. Next work or next homework, if somebody likes, do the
crossword puzzle. Every point is 1 mark for you. Don't forget. Now answer the questions. It is this exercise to the competition too. The first question. What are the parts of the United Kingdom? Next question. What is the name of the Queen? The third question. What is the double-decker? The fourth question. Where do ravens live? Last question. What is London's river? Remember, every point is 1 mark for you. Check yourself. Rounding off. Dear friends, our lesson is almost over. That's why let us count your score. Score – очки. Сколько очков вы набрали? Как вы видите, тут показано, сколько баллов и какая оценка. Пожалуйста, будьте внимательны и проверяйте свои работы. Сами оцените свою работу. Потом отправляйте. Homework. Do you agree or disagree with the statements? Первая задача. Логические вопросы или логические предложения. The first statement. Traveling is a waste of time. Думают некоторые, путешествие – пустая трата времени. Второе. You can only learn English in England. Вы можете изучить только английский язык в Англии. Как вы думаете? К двум этим предложениям обратите внимание, думайте, действительно ли так. Вы согласны или не согласны? Должны указать. А третье – это задание. Make up a dialect. Sights of London. Виды Лондона. Несколько заданий я уже дала вам. Последнее задание – составить диалог «Виды Лондона», достопримечательности Лондона. Here is my mistake, please excuse me. Your answers you can express by email and your WhatsApps. Please. The third word your must be at the beginning of the lesson. You must change these pronouns, you and your. Then it will be correct. Что вам непонятно, вы можете мне отправить по телефону, по WhatsApp. Теперь, пожалуйста, the lesson is over. Повторите для улучшения произношения. Don't run at college. Always walk. Listen to the teacher. Please don't walk. Goodbye.